Maya payabak po kaya kayungan. Kingal doyti pagmasosyan tayo in kalabing limang Domingo ning karaniwan a panahon. At kambeda po din kaya katapong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala po din makatuking intentions. In kapasalamatan na po di Mr. Rico Nukup and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Dietz Elita David and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Joanna Calma. Special intention, Midel Malonzo, former Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Nerissa Trinidad, Maribel Bukad, Rosemary Cordero, Madeline Pilaw, Annalisa Manalo, Ariel Josephine and Joshua Joriel Macabali, Ning Torres, Gemma Lumba, Alma Odsenada, Sanctuario of Mexico Memorial Garden. Good Health, Pelino Mono David, Maria Paz Navarro. Para king malalagwang kapaldanan dari Mark D. Kleiner Bayani, Joel Porungaw, Danilo Gonzales, Merily Manalang, Reynaldo Ventura, Bea Isabel Malyari, Rizalina Tolentino, Maribel Manalo, Lisa Manalo Manalang, Rosal Montemayor, Rosalie Gabriel, Leonor Salazar, Joy Manalo, Charito Obsequio, Alaysa Rain Tulio, Monica De Leon, Virginia Sumawang, Jenica Pabustan, Michael Alfaro, Oliver Pabustan, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Belia Trinidad, at Espiridion Kayanan. Para kingalanagang kapainawan ng kaladwa dari Monsignor Constancio, Luisa, Virginia, Juan Natividad, Felicissima, Jose, Jenaline Prial, Janet Natividad, Marlo, Florentino, Lavinia, Avelino, Vilma, Elizabeth, Felicidad, Lourdes, Ruben Senior, Carmelita, Teresita, Estelita, Bienvenido, Joseph Ryan, Elisa, at Dingmaldang Kaludwa, King Purgatorio. Ingkikatamong kapag masusyan, panimunan mong Reverendo Padre Christian Kier Taliorin.
Anting meto nga pamilya makatipon tamo ngeni king lagyuning iba ang poning anak ang poning banal na espiritu. Ing grasya na ning ginutamo nga Heso Kristo ing lugod ning Dios at ing pamakiyagum ning banal na espiritu mantabe kay kayungan. Mayap ayabak po kay katamongan. Kaniti pong kaorasan umeta ng pagmasosyan ing kalabing limang Domingo ning karaniwan a panahon. At ban mas karapat dapat tamo pong tanggap kaniting maulang misteryo. Aminan tala pa mo rin kay katamong kasalanan at manyawad tamong kapatawaran. Arapanan ng apong Ginoo. King mitmong kapakumbaban yag kastangening miyag nanagnan ing kapanisyan, aminan ko King Dios ang mapamakalulo. At kaya kayong kapatad, imikasalang ibina, ting pagising tamaman. Apon ting pamanyapat ting maro, at ting pamagtangad kong gawa, ting mayapas sa pagkusan ni Teka. Kasalanan kong mabayad, ulini tayo panigabuko, ang nuwa ng Mariang Kapilan mo at Birne, haring sablang ang helang puan banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, Diyos sa inuta. Hindi Diyos sa lubos mayupaya pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alananga.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ibami, papakitanan mula king aslagning katutuan mo, ring malilili, balang makapagbalik king tunay dalan. Pagkalub mo kay kaming sablang bininyagan ng grasya mo, baming abalong isakwil ing sablang malyaring munye kasiran, king lagyo ning bininyagan, at tukyan ing sablang makasulong king pangayagong mikeka. Itiyaduan mikeka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pumagari kambe mo, king kametungan ning banalay espiritu, manggaman king alananggap. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Ing ginu nga na, ing amano ko, may ngariya king yelo, at turan ang mababaldog iba't banwa, ban ing yatu diligane. E magbalik hanggang ing silbag na, e naapatubuan at apalto ing bining tatanam at kakanan. Makanyan ing malyari, king amano kong sasabyan, e magbalik ka kung alang daralan, o e tinupad, king pagnasan kong keyang daptan. Ing amano ning Ginu, ing binindig pa, king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Imbinigdig pa, king matabang gabon, mamungang masanting nga pupo. Ing yatu kaya kayang daralawan at pauranan, layon pataban, ban mamungang dakal. Iba't banwa itugtog na, baning gabon paltoyang miyayaliwang pupul. Makanyan mo ngang sidya, paranungan mo ing gabon, amesarul, layon palambutan at ayusan, ban tumubong tanaman at mamungang dakal. Marakaling pupul apag kalub mo, at no ka rin kuman munta, ding tao king kabyayan, maglabis-labis la. Ding pipagpastulan, mitmula karingkawan, mitmulang tula, ding bunduk-bundukan. Wa ding mga taba at dakal at atupa gagalala, at ing marangle dakal at trigo papaltona, papalakpaking sabla-sabla at daradet lapang matula.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, isipan ko, king ing daralanan tang kasakitan, king kasalukuyan a panahon, etamo apakilimpi, king ligayang makapanaya, a epa mihayag kaya katamo. Masipit na ng panenayan, ning meto lelangan, ing pamipakilala ning Diyos, karing anak na. Enas sariling kaburian, ning meto lelangan, ing mabiguya, nune kaburian ning Diyos. Dapat dininaning kapanayan, uling ing meto lelangan, mitimawaya, king pangayalipan, na king kasiran, at merakayanan niya, king katimawan, at kaligayan, ding anak ning Diyos. Masalang baluta mo, king ang gangening kasalukuyan, sasaying singya, ing meto lelangan. King sakit, akawangis, ning metong ababaying miraramdam. Dapat emo bukod, ing meto lelangan. Itamong mirinan king espiritu, antimong mumunang dili, karing kalam ning Diyos. Sasaying singtamo naman, kabang panayan tamo king Diyos, ing ibilang nakatang anak na, ing pangayat bus ding kaya katang katawan. Ing amano ning Ginoo. Ding amano mo, o Ginoo, espiritula at biye, atilo kaya karing amano ning biye, alanganga. Ing ginuman tabeya kay kayo. Pamamasa king Maya pabalita agpangkang San Mateo. King Aldoita, tinipaya king bali Jesus at mintaya at migluklukan lele ning dagat. Pilupungan dering dakalataw, inya sinakeya king metong abangka at karinya linukluk. Pakatalakad laring tao king pangpang. Tiro na lang dakalabage king kapamilatan daring talimhaga, ngana. Ating metong nga ortelanong linwal, bangsalbag bini. King pamanyalbag na, ating biningdig pa king lele ning dalan. Di natang laring ayop at tiktok deity. At inamang biningdig pa, king mabato, anong numayimpis mo ing gabun. Sinibo tagaditi, dapat inyang mebilad king pali ning aldo, melanat uling malalam ayamut. At inamang biningdig pa king dikot, amasuksok, may labong ing dikot at may sawul ing bini. Dapat ing biningdig pa king gabun na mataba, tinubo at may munga. Ingaliwa, siya dinalan at ingaliwa siya na mapulo, ingaliwa siya 30 binutil. Itang ating pakiramdam, makiramdam ya nga ng Jesus. Linapit laking Jesus ding alagad at kitang da,
Bakit gagamit kang talimhaga ning magsalita ka karela? Nga nang may kibat, kaya kayo mi pagkaloob ing makabalo karing lihim tungkol king kayarianing Dios. Dapot karela mi pagkalubyan. Uling itang atina, mirinan ya pa, bang maging labis-labis itang atsukeya. Dapot itang ala, pati na itang dita ka atsukeya, milako pa. Magsalita ko karela king kapamilatan ding talimhaga, uling makalawe laman dapot ela manakit, at makiramdam la dapot ela makaramdam, ni ela makaintindi. Matutupad pin karela yung ulaning propeta Isaias sa sinabi, agyang nanan yung makiramdam, kayo makaintindi. Agyang nanan yung lumawe, kayo manakit. Uling mapurul la isip ding tawong deti. Sasarada la ring karelang balugbog, at pipiyak dala ring karelang mata. Uling era labalong manakit ding karelang mata, ing makiramdam la ring karelang balugbog, ing makaintindi la ring karelang kaisipan, at ing magbalik lalub ka nako, at ako pakayapan ko la nga na ning Ginoo. Dapot kapala Diyo, ding matayo manakit la, at ding balugbog yu makaramdam la. Sasabihan ko kaya kayo, dakal la ding propeta at ding maya pataong mignasang manakit kingakakit yu. Dapot erikit, at damdaman ing daramdaman yu, dapot ela makaramdam. Pakiramdaman yu ngening kabaldugan ning talimhaga, tungkol king sinalbag bini. Detang makiramdam king amano tungkol king kayarianing Dios, dapot era pa kaintindyan. Kalupadala ring biningdig pa king leledalan. Panyatang ning marok sa sagmitana itang miyasik karing pusura. Ing biniyadig pa king mabato, kalupadala retang makiramdam king amano at matularang tatanggapan agadayti. Dapot magyamot karing pusura, inya maglambat. Nang daratang ing kaligaligan o ing pangalupig pauli na ning amano, agad lang dirimla. Ing biningdig pa king dikot ang masuksok lalarawan dala, retang makiramdam king amano, dapot meging balisala, tungkol karing bagya makainggil keti king yato, at maging malugod la king pibanjan, ang gaking alanang paglugalan karing pusura, ing amano, inya ela mikabunga. Ing biningdig pa king gabu na mataba, ilapin detang makiramdam king amano at makatalastas kaniti. Pasi pamungala, atin tsa dinalan, atin tsa mapulo, at atin tsa titlong pulo. Kaluguran kong kapatad, iti ing mayap abalita ning kekatamong kaligtasan. Mayap ayabak po kekatamongan, pakigritala pa pong mayap ayabak ring kekatamong kalele. Mitundo kayo po at aking pamamasa na po. Bang kanita migising niya, palakpakan tayo pa po, inga pong Ginoo. Kutang, nino po kaya kayo Kenny ing sisimba aldo. Aro. O nino na mo po, ing makasimba kay kayo balang Domingo. Yan, halos ikatamo na po, inya palagi ko at balo ko balang Domingo. Daramdaman tayang makipagsalita ingapong Ginoo, king bieta mo. Daramdaman taya mo naman, ring miyayaliwa ng amano. Amen. Ring amanong babye lugod, amanong babye pamanantabe, at amanong babye presensya. But here is another question. Whenever you hear the word of God, how do you receive them? Potapong daramdaman yula ring amanong mipapasyag, makanano yula pong tatanggapan at paluban king kayong pamibyebye. Ikayo po kaya itang talasal pantayang kabud mo makiramdam. O ikayo itang talasal pantayang babiyayan nung nanuing daramdaman at pakiramdaman. Lawan nyo po rin kaleleyo. Palageyo, king pamang ilalayo po kaya, anting kapamilyayo, anting pengari, anting kamag-anak, anting kakilala, o agyamang anting tao namo. Palageyo,
makananuno pong tatanggapan at paluban, dingamano ning Diyos, King Biena at King Keyang puso. Sagliya mo pong pakibatan yan. Lawan niyang parala na ning Keyang pamibyebye. Nung babyeyang lugod, nung babyeyang presensya, nung babyeyang pamanantabi at pakalulua, burinang sabyan, makakristo ing dapat na at makakristo ing pangimot na. King makanyan tayo po kasi malyaring lawan, ing tema ning kekatamong kapag masusyan, kaniting kaorasan. What kind of heart do you have whenever you hear the Word of God? What kind of faithful are you in receiving the message of God? King Ebanghelyo, dimdam tayo po ing metong atalimhaga o pamilarawan. Jesus, gagamit niya po kanong talimhaga, ban kanita masagulidang aintindihan ding tao ing burinang sabyan. Ban kanita masagulidang tanggapan ing kayang mensahi. At kanitingaldo, ing talimhagang mipasyag ke katamo, apin po itang ausandang talimhaga ning minyalbag bini. It is the parable of the sower. O ring aliwa, ausanda mo naman pong talimhaga ring miyayaliwang gabun. The parable of the different soils. Nung nukarin ring bining misalbag at mitanam, miras la po kanu karing miyayaliwang klase ning pitananan o miyayaliwang klase ning gabun. At nung may kiramdam kayo, ewari, atin po kanong dinog paking lele dalan. Atin po kanong dinog paking mabato. Atin mo naman king masuksok o madikot at mo naman po itang dinog paking matabang gabon. Agpang po king talasula, karing talasulat, king kekatamo po kanong kasalpantayanan, reting bining misalbag, apin po kano ring amano na ning apong Ginoo. Nung ring bining areti, apin ding amano ning apong Ginoo, no karin niya po kaya ing gabun aamanwana ning Dios. Ala nang aliwa, nuning kekatamong sarili, lalong-lalo na ring kekatamong puso. Ing bini, apin ning amano ning apong Ginoo, at mitatanam la dapat deni karing kekatamong pamibyebye at karing kekatamong puso. So what is this for us today? Kaluguran kong kapatad, king kekatamong pamibyebye, at intamo po kanong miyayaliwang paralan, ban kanita tanggapan at paluban taya ing amano ning apong Ginoo, king bieta mo. Inyapin bistaman para pareho tamong sisimba nang minsan alakang patlud magrosaryo mga di at magnovena, miyayaliwa tamo pamurin pamanugali, miyayaliwa tamo pamurin pamibyebye, uling miyayaliwa ing paralan agagawan tamo, king pamananggap tamo, karing amano na ning apong Ginoo. Sabi na po ning metong apari, Professor Kepo, king theology, Father Vic, nikdaw nga ng makanyan. Atin po kanong apat aparalan nung makanano tayang tatanggapan ing amano ning apong Ginoo. Mumuna nga ng makanyan. Mapalyari meng tanggapan ing amano ning Ginoo, ketang paralan mabilis yang mawala, mabating o makalingwan. Nganapin pong mga manong Tito Chris kanita. Ring tao si simbala, makiramdam la neng minsan, papalubda king kailidang balugbog, kay bat? Luluwal na mo king, wanandang balugbog, buridang sabyan, kabudla mo, makiramdam. Lawan nyo, mapilan kay katamo, potangkotnan mo la. Sinimba ka, awa, ngarang makanyan. O nano'y humilya na ngamong, anang makanyan. Kay ba nano'y pakibat yo ita, makatulaya, ing sinabi ng among kay kami. Ing minsan maging entertainment ya. Etamo akwang apigunaman, apilalasan, ringamano, uling kabudmumo, papalob,
karingke kang balugbog. Mabilis lang mawala, mabilis lang mabating, uling mekad, metanamla, lele, dalan, pidalan-dalanan, kabudmumu, pakiram, daman. Kadwa, mapalyari me kanung tanggapan, ing amano na ningapong ginu, ketang paralan aalayang epekto, keka, linob kang chismo sa king pisamban, linob kang maymut king pisamban, linob kang marok king pasamban, agyang dimdam mo ning amano ningapong ginu, linuwal ka pamuring marok, linuwal ka pamuring chismosa, linuwal ka pamuring maglaram. Bakit? Uling mita namyeng amano ni nga pong ginu, king mabatong gabun, na po ikwang migyamot, na ikwang miras karingke kayong pilubluban. Inyapin makanya namong alang pa magbayo, king kekang pamibyebye. Katlo, malyari tayo po kanong tanggapan, ingamano ni nga pong ginu, king paralan aatin yang katunggali, atin yang kalaban balamu, mitanam yalele daring dikut nepo, ulinging dikut balutamu, kalaban ning bini king sustansya. Burinang sabyan, waman at sukapisamban, sisimbakat makiramdam, waman mamasakang Biblia o karing Bible verse ay akakit mo, king social media. Pero potang akyu kakimpisamban na minsan, susulapo mo naman, ingke kang isipan. Makanano ko kayang bayaran, ingka na akong utang. Makanano ko kayang, nano kaya yung pamanyaluan ko pota, kaya rin na ning misa. O kaya, kabang mamasa kang Biblia king kang cellphone, atin biglang meg-text, imbis na ariyan me, itang babasan mo, una me pang pakibatan, itang mensahe na keka, nitang taong mig-text o mig-chat, keka, may akwang apigo naman, uling atin yang katunggali at kalaban, ingamano ni nga pong ginu, king pamananggap mo, kaya. Pero yung kapataparalan, at iniing mas mainam aparalan kanu, apining malyari tayang tanggapan ingamano ning ginu, king paralan, aatin yang talab, keka, atin yang epekto, keka, at malyari mo ini, nung atin kang matabang puso. Nganapin po, ning salmo nandin, dareting kay katamong choir, ing dinog pa king matabang gabun, ing bining dinog pa king matabang gabun, mamungayang dakal apupul. At balo mong balong matabayang gabun, ing pinakbaganan ning butil, o ing amano ning apong ginu, potang ing kapara mo, mayapyang tao. Amen. Potang ing kapara mo, ating pamagbayo kaya, potang pakiramdaman, ingamano ni nga pong ginu, burinang sabyan, mabibiyayang Diyos, kaya, panamdaman may presensya na, panamdaman may lugod na, ing pamanantabi, at ing pakaluluna, ning apong ginu. Pasibayo po, lawan yoring mitutunduyo ng kalele. Kareta pong apat aparalan amebang gitnan din, no karin niya po kaya kareta. Itang tatanggap, dapat mabilis mawala, itang alang epekto kaya, itang ating kalaban o atin yang matabang puso. Sana, ing pakibat tamo, apin ing atin yang matabang gabun, ing kayang pamibyebye. Uling buri ng sabyan, mayapyang tao. Amen. Inya pakisabi po, karing kayong kalele, kapatad, ulit po kapatad, sana kalupa ning matabang gabun atin ka namang matabang puso. So dear brothers and sisters in Christ, the invitation of the gospel is as simple as this. Let us always open our hearts to hear the word of God and allow them to touch us, to inspire us, and to move us. Because at the end of the day,
A true follower of Christ is someone who does the will of God and hear the word of God. Ito po sana yung kakatamong pangadyan at pigunaman kaniting kaorasan. Amen. Ipasyag tayo po nyening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, Dinalang king banwa ang konyat, at kami sa Kristo ang anak ng bugtong aginta. Tingagliking upaya ng banal na Espiritu, ibait kang buwan na Maria Pwede. Ibaya ka rin mete, ikalumaldos nubliyang pwede. Bebaitas siya banwa, makalukluk ko na ng Diyos, ipang lubos may ibaya. Iba't ka rin magbalik yan ng magketi, paano mo kung ka rin matiyang ko may gamate. Sasalpantaya po banal na Espiritu, king banal na kapasya magpatolika, king pangasama king banal, king pangamatawad na rin kasalanan, king pangasulirang yeting mete, at king beye alamang ka. pakamalan kong kapatad, mabibiye busal ding dakalayamanong miyayalo kanting huwadak kuswelo kay katamu. Manalangin ta king Dios, ban patabano rin kay katang kaladwa king kayang grasya, ban paranumano king mabiedanum, at ban pagluwalo na katamu karing makayatong kasalang. Nga tamo pong manalangin, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king katang Papa, ipapaleyo 14, at karing pakamalantang obispo. Ing karelang turo, sana mabaldog king mabatong gabun. Nune king matabang asikan, amakiramdam, mi bule-bule, at misasane kimbye kareng karelang turo. Ipanalangin ta king Ginoo. Para ka rin pamuntok ning kekatang bansa. Kapilan man sana, elamangari king marok asasagmit king amano nin Diyos, amiyasik ka rin puso ring anak nin Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Para ka rin kekatang pari at ka rin kekatang katekista. Sumulong lasana kapilan man, lipat ding kasakitan at sagabal. Ban isalbag ing amano ning Diyos, karing sablang tao, ami pagkatiwala king karelang pamaningat, alang-alang king kayarianin Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Para kay katang mititipon keti, balang Domingo. Mibibita sana king amano ning Diyos, emu kilub ning meto nga oras ning kekatang misang Domingo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwanta mo po ing sarilitang kapagnasan. Oy baming at subanway nga mano mo lubos mayupaya, mamunga sanang kayapan kay kami at kapahamakan. Ipakit mo nung makanano mingagamit masalesing kekeng kalayan, banatalakad miya ing kayarian mo keti sulip, at makapakiraken na keman king katimawan at tula ka rin banwa. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap harapan ng Diyos, panglubos mayupaya. Kadasal ni ginuiting daon karinggaman mo, king kapuriang mo ni kaligay ni Lagos. Kasapnala tamo at mabiling ng banal na kapulungan. O Ginoo, malugod mo lang lingusan, deting iyayin ng banal na kapulungan mong manigapu, at pagkalub mo'y matampalang matanggap para king ikasulong daking kabanalan, ting sablang sasalpantaya keka. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo. Itas yu laring puso yu. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puryan, ampon pasalamatan daka kapilan man ampon nukarin man, o Ginoo banalay pa, Diyos sa malugod ampong maganaka. Ang patakilala mi king karampatan mong bina, king epasabing ligaya mo, king ang one me king upaya ning pangadiyos mo, ing may nang pangatao mi. Inyasa ing lunas ning kainan mi, kinuwamya mo rin ke kami, banding makasalanan mi kabusla, keta mo rin penibatan ning kapahamakanda, alang aliwa nunay may nang pangatao mi, akim kuma nang maging sarili na ning ginuming Heso Kristo. King kapamilatan na ring sablang anghel, sa sambandeng kadiyosan mo, kabang mitutula lang alang kapupusan king harapan mo. Burian mo sana ring siwala mimilauk la king karela, ngeni king mikakametong mong siwala, ngaming ang pupuri. Ikapin ing banaloy ba ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi. Itugtog meng espiritu mo. Antimoing titi pangambun karetingain mi. Baan pa banalanan at para kay kami. Gawa na lang katawan. Ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa. Kanitang benging mi pagtaksilan niya. At bayo na kusang lubdinaw ning Biena. King pamaylasang pon kamataya na kinuwane ing tinape, pasalamatan na ka at pinuri, piraso na ing tinape, dinuwang ne iti karing disipulo na at ngana, kunan ye iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuwani ing kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri, dinuwang neti karing disipulo na at ngana, kunan yeti kayo ngana at minom kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan, daptan yo iti, anting pamigaga na kayo. Kanako. Maulaya ing misteryo ning kasalpantayanan.
Hinyangening gaganakan mi o mapamakalulong iba, yung kamatayan ang poning pamanyubli ng mebye, darawon mi yake kaiting tinapay ning bie, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, at sumuyo keka. Ikaming ansanang mi sulusulo, king katawan ng puandaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o iba ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod kambe ng leyo ing kay kaming papa. I Florentino at Pasiano ring kay kaming obispo. Yamong diksing kay kaming kura paroko, ding sablang pari ampon diakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mula at ding sablang meyango na bye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bye alananga, ban kambe ning nuwa na Virhen Maria, indo ning Diyos, kambe ng sanuseng esposo na, kambe ring nuwa na apostol, kambe ng Santa Monica yung kekatamong patulunan, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apuryan, ang punapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana kambe na ampon kaya, kagumning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Diosib panglubos mayupaya, manggaman king alananga. Ing pakalulo ning Dios alang sukad, ating pamanatbus na lang kupas, manalangin tamo, antimonong makanano nakatamong tirong Jesus. Ikabus mo kami, king sablang marakoy ba, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpag sa diyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabus mi i Hesu Kristo.
O Diyos, sa ipaming ginuming Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mula siya na babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo. Layon may pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyan pamagari manggaman king alanangga. Ing kapayapan ing Ginoo mantabe sana kapilan man kaya kayo. King metmong tula, ipakita mo ngeni. King mikakametong tamu, King kapayapan, peace be with you po. Kalugaran kong kapatad, nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring may awus king apunan ning kordero.
Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamat kaming maragul karing kala matinggap mi keka at kinge patugot ming pamakyabe karing banal mong misteryo. Sumulong sana yung pangakabus mi. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Luklok tamo po saguli. Mayapat magrasya nga bak po kay katamungan. King kausukan na po ning kay katamong lubos kagalang-galang Arsobispo Florentino G. Lavarias, king kayang directives kapaminatan ng Circular Letter number 21 Series of 2026 atin tamo pong special collection for the Mother of Good Counsel Seminary every first Sunday of July. Ing sao po ababietamo, maragulya pong kasaupan para king daily operational expenses ning kaya katamong seminaryo. King lugal anong nuka rin lami yubog at sasadyading anak alalaki atin bukasyon king biye pa magpari. At king lagyo na po ni kaya katamong kura paroko, yamong Dixie Paras, antimurin po ning Mother of Good Counsel Seminary. Dakal pong salamat king saop apig kalubyo. Manano na sanang ing Diyos, aminawos at mamaos kay katamo aldo-aldo, ablasanan na kayo king hanggang pamangailangan nyo para king aldo-aldo pamibiyebye. Dakal pong salamat. Talakad kayo po. Inginuman tabeya kay kayo. Idukuyo laring buntok yu at manigapuking bendisyon ng Diyos. Inginu bendisyonan ampon ingatan na kayo. Amen. Pakit yasanang makatiman kay kayo at ipaggalub na yung grasya na kay kayo. Pakit ne sana kay kayo yung lupa na at pagkalub na yung kapayapaan na kay kayo. At bendisyonan na kayo ning malugod at maya pa Diyos, ing iba at ing anak at ing banalay Espiritu, ing misa mi daune umena kayo king kapayapan.